Nogometna reprezentacija Roma Hrvatske bila je na prijemu kod Svetog Oca Pape. O svojim dojmovima i o darovanim poklonima više u prilogu. Sanjali smo samo o toj misiji i odlasku i prijemu kod Svetog Oca Pape Franje. Papa nas je primio je našu poruku. Bili smo više od sat vremena kod Pape, malo ko to da je doživio. Naša misija samo nije bila posjet Papi, nego i odigravanje prve povijesne nogometne humane utakmice. Papa ima svoju ekipu, svoj tim koji se zovu Fratelli Tutti. To nikad niko nije do sad odradio tu misiju. Evo nama je čast pripala Romima Hrvatske koji su ponosni na sve to. Ja se ujedno bi se zahvalio svim dobročiniteljima bez kojih mi ne bi ovu misiju mogli završiti, niti krenuti na put prema Svetom Ocu. To je nogometni klub, građanski nogometni klub NK Dinamo, Hrvatski nogometni savez i Hrvatski olimpijski odbor. I moramo se zahvaliti biskupiji, biskupskoj konferenciji, pastorali za Rome, gdje imaju sjedište u Varaždinu. I svim tim dobrim činiteljima koji su našu ideju, našu viziju prepoznali da mi moramo na taj put ići zajedno sa svima. Mi bez tih ljudi ne možemo da živimo sami, samo za sebe. Ponosni smo na sve naše prijatelje, suradnike, naše djelatnike koji rade u Svjetskoj asocijaciji Roma, koji nam pomažu kroz svoja pisanja. Ja bih se ovim putem zahvalio, tim svim mojim suradnicima, partnerima, mojim Romima, bez kojih ja ne bi mogao tu zadaću odraditi. Svim Romima u Hrvatskoj, oni su zaslužni za to. Romima iz Čehoslovačke koji su bili naši vjerni i uvaženi partneri i suradnici. Pozvao bi još ja Rome cijelog svijeta, ali nismo imali financijske mogućnosti, nismo imali vremenskog prostora da bi svi mogli biti tamo sretni i veseli. To bi bilo delegacija preko 100 ljudi. Umanjila je korona sve to. I mi želimo da pošaljemo poruku svim sportašima, svim ljudima koji nas ovim putem gledaju preko vaše sportske televizije i vama veliki pozdrav za sve ovo što činite, za male ljude, da budu sretni, veseli, da ne bude rasizma, da ne bude mržnje, da ne bude nasilja na sportskim i nogometnim terenima. Za to smo ponosni, mi već radimo 20 godina, temeljno promoviramo te jednakosti i ravnopravnosti kroz sport. Nažalost, još nemamo neke velike podrške, neke velike institucije koje bi trebali to podržati, ali šta ćete. Mi se nadamo uz Božju pomoć, uz Papinu blagoslov, uzvrat je 8.4. Svjetski dan Roma u Sesvetama, gdje ćemo dočekati naše drage prijatelje, naše dragu braću, Fratelli Tutti, 3 dana. Imat ćemo razne konferencije, simpozije, odigrati tu utakmicu, a i nadam se da će i Papa dati svoj blagoslov i da će doći bez svojih čuvara, doći kao jedan prijatelj naš u kojega mi vjerujemo i u dragoga Boga. Ovim putem čestitam sretnu, uspješnu 2022. godinu svim našim najvećim sportašima, a i amaterima, a i najskromnijim ljudima koji se bave sa tom čarobnom loptom i puno sreće i zdravlja i radosti želimo našoj Hrvatskoj državi. Ponosan sam bio jako i sretan što sam bio dio ekipe koja je otišla kod Svetog Oca. Znači, osjećaj je neopisiv, ne mogu to u par riječi, to treba doživjeti. Lazio nas je fenomenalno primio, bilo je sve puno bolje nego što smo mi zamislili. Sveti Otac nas je primio sat vremena, znači fenomenalan osjećaj. Znači, ja sam imao čast dati dres Dražena Petrovića, našeg kapetana. Znači, mama njegova nam je dala dres da to poklonimo Papi. Bilo mi je zadovoljstvo što sam baš ja, pošto sam blizu Cibone s kafićom, bilo mi je veliko zadovoljstvo baš da ja predam dres.
Papa je to s oduševljenjem primio, znao je ko je bio Dražen Petrović, malo je popričao, nešto na talijanskom mi je rekao, ali ja ne znam iskreno talijanski, ali je komentirao da zna sve, zna ko je bio Dražen Petrović i da mu je čast da dobije njegov dres. Sad imam ja čast, jedan jedini konobar valjda koji ima sliku s papom, tu u kafiću smo stavili. Komentari su dosta pozitivni, pogotovo sad zbog Božića, zbog ovog božićnog vremena. Sve iskreno oduševljeni smo. Pa to je nešto što ne možete opisati. To je takva blagost, to je tako nešto da čovjek, kažem da sam ja drhtala zbog svih. Evo što se našli, između njih je Draženov dres i ovom prigodom zahvaljujem i Dinamu koji uvijek daje za ljude i za djecu. Tako da, ne znam, mislim, meni je to najjače na svijetu. Kad date pažnju čovjeku, evo, i da vas primi Sveti Otac, to nema jačeg, nema višeg.